Znači, škola je pola, znači, vašeg života. Ako ne idete u školu, ne znam. Ko ide, ne bi volio da ide, a ko ne bi volio da ide. Treba to, šta slušati neki nastavnic, kaže. So izađi pred tabla, si odgovarao da ti jedincu. Odmah. Ne, ti kjec, ti neopravdani. Sad da ti jedincu da si post. Šta ti mula smiješ? Znači, ovakvi su neki nastavnici, a neki su ovakvi. Haso, jesi radio zadaću? Haso, jesi radio ti zadaću? Nisam nastavnici. A što nisi, Hasane? Nastavnici, igrao sam GTA 5 sa Majdom Mustaficem i Merimom i Kanovicem. Hajde na vezi, ako si igrao GTA 5, znači... GTA 5 si igrao, pa imao to si igrao, evo ti jedna petica. Evo, ako ne verujete, evo petice. Okej, a neki nastavnici sine mogu mrzit, znači, mogu... Znači, rođenom ti je tu dane jedincu, rođenom, evo, na primjer, zove se dijete Mirza. Ja te obraćam pažnju. I sad, evo, nastavnik se zove Hasan. I sad ide Hasan. Sine, su rodio zadaću. Nisam, taj, sad sudara. Ajde, nisi jel sam do 5 jedinica. Odimo. Što? Nisi. Nemoj studno. I da. Znači, taki neki nastavnici mogu da budu. Imaju oni nastavnici na času informatike, sine GTA San Andreas rukaj. Ajde vidimo tog nastavnika, sine. Djeco, uđite u program za pisanje slova. Znači, a ja ću malo da igram šaha. Djeco, ja ću malo da igram šaha. Oj, esso ja! Nek se bar malo uživalo u ovom klipu, ostavite preko 15 lajkova. Mi se vidimo u sljedećim videima. A do tada pozdravljam vas, jam!